Ljudi, ovo morate da vidite, ovo je nevjerovatno. A da, Stefane? Evo ga! Beži! Trovat će me! Ovo je znači nevjerovatno. Snimam. Da vide ljudi. Sad smo ga našli. Evo. On valjda trola. To je pravi. Ili je to mod? Nemoj! Sad ću malo da stopiram ljudi. Ili neće, ajde. Oh my god. Oh man. Sigurno je Herobrine. Herobrine. A trola ili šta više? Troll. On treba da trola, ne da se zeza. A je to pravi? Ili neki admin? Neka stoji tamo. Lajkujte ovaj video, subscribe i da vidimo, učite na ovaj server da li će vidite da će mi stoji. To je bilo to, vidjeli ste ga, evo još jednom izblizu. Dobro, vidimo se u sljedećem. Poz!